Rosette nuwe omutuze wa Nyarubango muri Mbarasite kandi ori nyina wa More we yashobora ngo akazara omwana we aina amagara marungi hataine kwari mbwenu kuyahikize emyaka 6 omukwa 6 omwaka ogwire omwana we yatandika kuzimba ekintu ekibataretegereze nuko kuzo mu irwarro bakashanga omwana we arwaire endwara ya arthritis ninga shoburoiro bw'amaguru akazarwa rike hataine buzobona nkamuzara ine kirina no kucweka butano yakoraje yatunga immunization yona atenye kwa rukuna mwene hatwabashize emyaka 6 2024 ukwezi kwa 6 yakwatwa yazimba nyo twagira ngo umwe yagwa nkahishomero kakutwabe turyaho ekintu cyabasiriyasi yazimba twaza hore innocent atari kubi atari kwemera atagamba yazimba twaza adi tomorrow bamuyaho shagama batistinga kongo kandi ba suspect yango nesa kubera inkasiko cells konkega bashange tariyo bra samples zindi basweka Kampala bashange tariyo results za shoire zijanzoreka anxieties. Rosette yashobora handwareji nko kwerukwata kandi ngo nekwata abana bato abari hansi y'imyaka 10 bazimba kandi baburwa na appetite. Nendwara ni kwata abana bato especially abana babishiki abari hansi y'imyaka 10 bakwata bazimba amaguru emikono ashasho mugongo ajuro muro appetite burana batakutambura nate ikintu cyone cyakwekora endware ejo okuyamukwatsire akashanko wazimbamu twachifaho konka obsasi wagmanubwe yonjera nuwe Rosette yagumza muyagira ngo nkabazeire bakagumza mukurondo bujanjabi yo marwara gandi nuko kumutandikisa na dozi eyo mushaho yaragire ije atigira ngo no revize anaza doctor Kampala bamuta Dr. Gargaba twazayo yamureba bamuragura samples zindi yazimweho yasenika South Africa deja ni gamba the same thing so bamdaha chikatu cha burkwezi cha benzesin na chiteza burabiri na mukaga byo kwezi konka ataka ne yanga egumane mukwata atakuna shasha. Rosette yagira ngo umwana we onkucendeza obusasi mbabaine kumutere chikatu kandi sente zo kumureberera zibaire nyingi nuko kusharamu bakarondo buyambi mbazi tukamucendereza obusasi kwa kuba naraba mu kwezi okane twacha juno okutugumiremu financially hamagara gomwana attention ibyona nibyo kumurebereza mbwene hati turi mukuronda sente zo kumutwara take zo kutunga bone marrow transplant abo kuba hatebe birona ashasha tariji yayongera yashaba abantu okubashakikane sente zone zibaine okorabiro mu noti mushanju emwe 5 hana na mukaga 9 na mushanju ningashi noti mushanju 2 19 nkaga ne 2 29 okubahwera twara umwana wabo take okushemezwa omushokoro abareba TV mwena abariyoni batureba umwana mwamureba n'ubwo umusaso warumu abanyabuzare n'abanyamukago mwena tubashaba mutwirukangije kugira ngo dufite sente zo kutwara umwana sente zo kwetagwa ni miliyoni 2 za treatment y'umwana kandi mwena nimbasha abanyencha kabatuinoka washi ahachero petrol station wanoza kora norya banyabuzare n'abanyamukago mwishikeho nimubye umugando gumwatuteraho umukoragurja more akakira Kachaina Valentino omwabari batera umurango ogu yatangazo muringo ogubararabemu omukurundana sente zumwe mbweni yayeta abantu bona ngo beije nyencha kare bashagike enshongeji ahachero petrol station kwanza nimbeta nyencha kare tuza kutanduka mukasheshe kurgashayi 2 mpaka nihangwe na n'ikiro cyona bije ahachero petrol station hariho washing bay nuko turabe turi cyo kubanza nubasa kozi imotoka kogese imotoka yawe imotoka mbajogeze umutware twabariya konka mwene zikurengaho uba watuhetana kimanyisa ngwena yaza kwera muri
naza kuba hariho na n'ibyo kurya no basagura S1 y'ibyo kurya nayo giro tunahe mitware 5 no yakubiriye 3 gyo tukanjigure 5 abo kwera umucyo gumori kandi no basa na no kwata sente ubundi tuwagwe na bide kukozi ya motoka abo kuba nekigenderwa cyo kitari cyo ngo yoze motoka tukure no kweraho ugumwana abo kubera izo akiriyo wa more na nyina nishe next time cyabasa kuba kiriyo kuzo wundi izo agagasha kwa Susan ari no mukisa ahabwa Tayari West.